соуси кимчиро дар коса мерезем. Айболош 2 коса салати сабзигӣ меандозем. 1 коса, 1 коса дига меандозем. 1 қошуқча хохова меандозем. 1 қошуқ приправа, универсальный приправа меандозем. 1 қошуқча чеснок меандозем. 1 қошуқча уксус меандозем. ҳамаша хушрӯ карда якҷоя мекунем. барои салати кимчи боша инам хеле пекинский капуста мегирем. 6 та ё 8 донаша мегирем. дар 1 касонча 1 қошуқ намак меандозем. оби ҷӯш гирифта айболош мерезем. 10-15 минут мемонем. Амма хеле мулоимак мешавад. чун мепартоя ба мегирем. ҳамон фаршировани тайёр кардагиам фарш монад, дар байна мемонем, мепечонем ша. афна фаршатем. баъд хара вақте ки ҳамаи пекинский капуста мегирен, ин хеле баргакҳои калон калони хушруша гиренда. вақти печондан удобнее, ҳам махкамак мешавад салати шумо. инам хеле салата мегирем. ин мемонем ам хеле. инам хеле мепечонем ша. ина духтаро салати кимчимонам тайёр шуда.